kan chen tak missionary Marema pualin hun ilo mangang u pusi Remruata hi march ni somthum kumsang khajukwa somsari le palia Reverend ngur nemale H lalzari te fa upaber ni turin alo pianga kumsang ni le pathuma leltwang liani nen BCM Aizawl East Chalmari Kohhran dan puitlinga in nein ankara hian fanu pathum an pianga kumsang ni somle pakhata Missionary Mission Field-a thawk turin an la a AICS a missionary training ane hnuin pathian ko na changin anupui fanau tenen mission field-a an chukhlata a Mission Field-a hian kumsang ni somle pani atanga kumsang ni somni le pakhat January thleng an tho hnuin Kolkata Mission Field-a transfer ani a January thachonu lama an thleng thla a April ni somni le pasaria khosik le adang COVID symptoms nei tanin May ni khata Tagore Hospital Kolkata a admit ani a anatna hi thatlam aiin zual lampan zelin IT iwa kar khatvela omle hnuin niam lama pan sheta May ni som pariata ICU wa ventilator man ngaya a om hnuin cardiac arrest aneti shiatani a hi CPR in revive le ni in min ma aron son le sheta tongtrai na nen be se na sang tak kan nei laiin nimin May ni som ni le pani sang ni som ni le pakhata kidney failure ti shiat ani le a dialysis ti ani hnuwa doctor den theih to pan chhuaha laiin May ni som ni le pathum sang ni som ni pakhat so hnu dar khat le min ni som nga a chatuan ram min lo pan san ta ani Marema hi rimoi ngai na mile zaipol rongbol na apo in mang tak ani a bial zaipol baka BCM choir le dele proshimison choir tepo hun engemuchen lotel to ani Marema hian he khovela lo chwa sanani chuan a hladu ber angel ten an ompui ti hla zoram chanin thiam takmeya asak mang hian ron thla turin achungte ashil nge a tin zaipola arong bol pui dele prosemission choir depo in ama pol hian la anron thlang boka chungte chu ngai thla in ilo thlir howang u
se tuan kwa avar bula chua min chim to long